bia every possible bia o say ye fera ma be fa no ye ne be fa ye say fo no ya be fa e na ya sa ya fa ye say enkunye aba e wo Yesu Kristo kwa amen ana obeto aba na wo hwe a hwan ana wa uju say oya assemblyman na nipa dan no obeto di ama ya ka de Boadua West de number 1 onye obekase nyina omo yade afi na omo ba ete so omo kwatwa ekire na omo peni no omo kwatwa ntiti ono ho no ntini mo no ani onabo Vincent Akole West de ayise ono na bekase onko apart from what de omo maba no omo besua no daga tesimu a abekom nyina no ana Vincent we de betu anu tuo kakra na eja ebedi se wo de eja kwa a yenya wo kwa anza wo de akra de amanfo se ubetum kura akoda minimala yo menua medase Ayim TV why are the papa say dwumadi mo abobo yachi edom na menua de bia me de maseme ya meka ne se adwuma no eya na enye kasa na mum agrone form aha esan se eye nipa bi na esomaw eni nti enumudwa no wanzusu enwe a wanhwe kra na ohu kra kwaye hi eni nti no yesre nyame eye ne na wotwe se nipa no ekwa nia ono fo se obetumi asoma no no esuma kro no ono na awo se osoma no na me de maka se eye osoma bigusu amesom dida enya afi na mebe Odin. Your friend Augustine Boadua na friend Lady Tina. Okay. So boy Lady Tina, just one Osa baby. Okay. I mention ye jina my sister ki. Okay. Ye pe change. Ye be so ba ne ba. Na obeye niema. Boadua East. Me wo Boadua East. Oh Boadua East. Me wo Boadua East. Iti mo pe so ba ne ba. Ye pe sister ki ba. Na obe ye bibia ma ye sisa ne ma bibia aye frame odi for the Boadua obi anim aye so no ya to aba afiwe ye hia sisemu eti na ye de young boy oh east and west me west okay tina de young boy aboje se aba ye de ba betu nipa na won dada no ye ba betu mugabi enti no young boy no so no na me ncha de o ye ni o ma ba kumienu bi a eboye yufu no enu ti na yede na abasa omba boa ni nyuma pa no na ye yufu no so FM kokwa biam Boadua na me free na wo to abakwan yeah the east Boadua east open society na open say maintain yeah pen society ade ti am say pen society say okay ona sek ona bu na oba foforo no akami ona bu no okay nimdie bi wona ni so a waye ama abro yeso ano why am I to ya kana nanu mukanya e Boadua mpuntuo ene Boadua kankonti se kwanu mu ye na obam na osima maka se wani je ya tukwan bebre ya dum oba bebre na fiesua de wo ho na sabi na se pese ye wa anya se ebia mo di bia bi ti na pese me ye bibi wa david me sha se anya ne David da mesesem oh sesem yes akwama hwan dey ti mesesem ni say ye toba ma de tosu menu yenya be ma kwakwa no e adoro fe no fast mind okay yenya be ma me di asema o eso wasa emputu nyuma wa sha se no e bo adwen ti ase so hwa emi e twa me nche bia be boso me na enum nsia nie ekwan ne e fa so de ko Boadua fu na gba no akwa bi ko be tomu bridge ni sai e da ho yenya be ma no de no boto biska ene de ye okay me no ka say Osha aye sitting say asem artist ya ne petem wo so baby DJ o asai o ma ka ye nya be mra kokoye me no ka say adongo so ya wo big problem ama ya kasa wa ma che ye nya be me ya o ma ye o kwakwa no ene na say ya o mo de aye Bros any Smith akwase dwumade na se a oye yenya be ma no medi asema re kwa no light be blow on ma call for chrome on ma odama contract ya omo ye eti media me catch Boadua it for say ye pobia obetama say area say chumbeba o say dey kasa me so you are Boadua East change ana say o to aso change kasa no omo ka say omo boa insurance efemu
me show mu kran said your mo ye no omo nto aso enye na mbo ani breni abri nyina ombenya apomuden masem bisa me pese me bisa nankasa ne se yenim se assembly members omu gina ho ma assembly no me miti Boadua West inti ka me hwe nim se ana me pese me bisa se eye brebe ni brebe ana period ben na ya assembly members no omu ni ye hia no mu ye how no omu ti ko ye friend say assembly meetings eno ne me how a me pese me bisa eye ade a omu ye ana e se me ba ha me betra ade me nti se omu ye sa nhyiamu ni bi na bia ye how a ye wo no ye ti wi ato omanim no omu so omu dia ko assembly meeting na omu etimi aboa e masem bisa no me da mase. Hi. Okay, Terry Kofi Bra. Number 1 up our DJ Ratty. As usual, show them DJ Sniper. Listen and watch Ayim TV. All social media platforms. So. And one is our 2 phone. One per band of Ayim TV and Ayim Radio. I mean, I want to say, every way, we grind every day.